Putin stao uz Vučića. Zapad pokušava obojenu revoluciju u Srbiji. Ruši li tu priču da Moskva okreće leđa Beogradu? Na sastanku Valdajskog kluba Vladimir Putin izjavio je da zapadne zemlje pokušavaju obojenu revoluciju u Srbiji, tvrdeći da se slaže sa Vučićem i da njegove službe imaju dokaze za to. Izjava je stigla u trenutku kada deo analitičara smatra da Moskva gubi strpljenje sa Beogradom. Poslanik Zeleno-levog fronta Radomir Lazović poručio je da je reč u propaganди koja Vučiću daje vetar u leđa, dok, kako kaže, Srbija sve dublje tone u autoritarni model po uzoru na Rusiju. S druge strane, Miloš Stanković iz Nove DSS ucenjuje da je vreme za promenu politike i povratak vojnoj i političkoj neutralnosti. Putin je poručio da mladi u Srbiji moražu shvatiti šta je bolje za njihovu zemlju, revolucija ili evolucija. Vučić mu se zahvalio i dodao da nema velike tajne. Ono što je Rusija otkrila, znaju i srpske službe. Da li je ovo znak da Kremlj ponovo štiti Vučića ili poslednji pokušaj da ga zadrži uz sebe? Prati Srpski čardak, bez šminke, bez filtera, samo istina.